Uthuthuria uyu wa kambuni ya Infotrack umurikite murutire wa wira wa atongoria aria athure maria bunge na bunge atumia kaunti itiganite guku bururi-ini. Múmbunge wa Emuhaya Omboko Miremba niwe wonekete arutite wira makiria kuri ya bunge othe akigia gicunje kia 75.4 hari igana arumirirwo ni múmbunge wa Emuru Dikil Johana Ng'eno na gicunje kia 71.4. Vincent Musyoka wa Mwara ni wa gatatu, Christopher Wanganya wa gicigo gia Kwisero ni wa kana, nake Patrick Musimba wa Kibwezi ya Ithũĩro akahigia wa gatano. Overall, across all the 8 regions, which are the former provinces, we see a drop in the consolidated performance of the members of parliament by almost 7 points. Naomi Shaban niwe utongoretie urutini wa wira hari ya bunge atumia na gicunje kia 61.6 arumirirwo ni Edith Nyenze na Isura Lesuda, Mere wa Maua na Aisha Jumwa niwe wa gatano. Gitaru-ini gia gatagatĩ ka bururi, Múmbunge wa Kabete Gíthua Wa Macukuru niwe utongoretie na gicunje kia 66.5 arumirirwo ni John Munene wa Kirinyaga ya gatagatĩ, Rigathĩ Gachagua wa Mathira, Kimani Ichung'wa wa Kikuyu, Mere wa Maua wa Maragwa, Ndindi Nyoro wa Kiharu, Moses Kuria wa Gatundu South, Judy Jomo wa Kiambu Tauni na Patrick Wainaina wa Thika Tauni. Haria bunge atumia a kaunti, Rosa Mbuyu wa Kisumu niwe utongoretie arumirirwo ni Gladys Wanga wa Homa Bay, Pamela Awol wa Migori, Christine Oduor wa Siaya na Janet Ongera wa Kisii. In Nyanza we have Rosa Mbuyu at the top. She's the leading woman rep. The leading woman rep in Rift Valley is the Samburu woman rep, who is Leshomo Maison. In Western, the leading woman rep is the Busia woman rep, Florence Mwikali Mutua. And in Central, the leading woman rep is Sabina Wanjiru. Uthuthuria uyu ningi no wonanitie ati abunge aria marigitie murutire-ini wa wira ni akuma icigo cia Wajir South, Bura, Molo, Kangima, Isiolo ya muhuro mari na gatagati ga gicunje kia 33 na 38.1 hari igana. Uthuthuria uyu ukinyanirio kaunti-ini ciothe 47 icigo-ini ciothe 290 cia ubunge bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.